creative zan clear tu te yin zavain che be level ule tung kar chung long tlai di sikatil tang lang sar sual te hero clear hawang Chief Secretary Dr. Renu Sharma in long tlai sarkar malak na hnuaya mun ma poi mo sang atlo long tlai ana pangte ni man ani long tlai district chunga jal sakthi abiyan kes derain hnuaya malak na clear ho ani long tlai ko pui chunga fine in el na tho khatna nei zo ani SOS Executive Member running trophy chess tournament sang hela som ni pan ni zofel ani Matthew Sarlal din puya kania tuna chanchin kim chang so kin Chief Secretary Dr. Renu Sharma in long tlai sarkar malak na hnuaya mun ma poi mo sang atlo Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma as chuan in ren liam ta khan Mizoram sarkar lai pui malak na hnuaya long tlai mun ma poi mo sang atlo Chief Secretary Long Tlai Borsa Pu Amos Srivastava IAS Home Department of OSD Kam Joint Secretary Pu David H. Lal Thanglian MPS le official dang ten an Troy Om ani Chief Secretary and District Hospital Long Tlai Klong Saberin District Medical Superintendent Dr. Bay Parisake Hovin Thoktu ten lo dong sanga damdoin lo fan puin damdoin din mun tlang puin lo srila har satna le malang na tur ma chapan nei te chu Chief Secretary ne na hian lo thlenin long tlai district in sel na lama ma son theina nam halak dan tur sang an soi ho ani anar sa le mo ta chu Chief Secretary chu na theng zui pu tum thu soi ani hemi nu hian Chief Secretary chu in chung khura leilen na tok mai chabai vai te tu lu lai lo na tur sakhi one stop center OSC long tlai bazar venga mi chu toin thoktu te income ho na hun an manga OSC chu chortu ten changkai takan sorthai na thoktu te chuna sale azula chan la tura fuin mei che te hum him na konga malang na chak zok om thainan kong ngai tua tum thu asoya longtlai college venga OSC building thar sak mek chu hmuna tloin ain fiabo Chief Secretary chon longtlai Tria branch Wailet Engkol Lai Cultural Center kam auditorium LCC chu tlole yen engkol tu ten in fiam na konga longtlai chalai te maso na tule namzia rang choilar nana changkai takam man chun som dan turan soi hova LCC ti changlu na tur ma chop omte an soi ho bok ane Chief Secretary chong kaladan multimodal transport project kongpuisial mek chu LCV nga chonga longtlai chu dil tlang chu parvarot ne na in to na jang son thleng zoin heminu yan longtlai college venga PMJVK chonga residential sports school sang mek chu to in nakal mek aina College venga Ganwadi Center 1 to ngalin thoktu te nu le na pangten an ning ko ma thoktu te chu an Ganwadi Center ti chang thun na tur le na pangten engkol na thale azulan nam thein tur thil poi mo ta soi pui ani Chief Secretary hian chon huwa Eglavia Model Residential School le electric venga government fair price shop chu te atlo boka enga mun ma tlo sang ma so na tur malak ngai na te chu chin chein borsab le thoktu te ne na chu lang malak zoi dan tur soi ho ngal ani long tlai mun ma sang atlo nu yan Chief Secretary chon lung le panen long tlai chua san le ngal ani long tlai ana pangteni man ani November ni som le pali thotan ni khana pangteni Children's Day ni ya long tlai district child protection unit hoi hotin he ni lom he long tlai Tria central wele hola bot sai ani euna hian lai tama district council a executive secretary poi chalo rot ki ma che khwal lian ani a na pangte poi mo zia so ye sarkar na pangte mal na le ham thatna ta na ro man na sang ane te hatar langa zirlaikal khom te fuya thu soin no le pa thu oi turte a thazong che ba social media mang turte rui thei thil le me pat mei chiat man kholo na laka intier film turte tum fel tang ne le kha zir tu le pathian thiat na nun pui turte na foi ani longkai DCPO hoi hotana pangteni manna hian longkai district child protection officer P Mary Loram rote chuan kal khom te lom na thu le hun man chan tlang pui asoya longkai district information and public relations officer Pustil hoi tuangan na pangta fui phu na thu soin longkai DCPO councillor PN Darching pui chon na pangta him na tu le phim khu na tu alem nin entirin azir tir bok ani thotan ne na pangtani manna hian longtlai khu pui chunga school sang zirlai te le zirtir tu tem phone khoma he huin na pangpola niang in na pangten him taka hun man theina le an thiam thil ten pholan theina tu rem changa ta na ruaman ani na pangtani manna hian school na pangte train zai le lamba ka lem chan te entirania mal zai ngai thla ka ne bok he hun ni DCPO legal kam probation officer pu ke le lian thuang chuan lom thu soin huna khar ani
na pangte ni India Prime Minister Musaber le na pangte ngai poi mo tu Pandit Jawaharlal Nehru pian champa phak a man thin ani a eni pol hian zir na in le hmun danga te na pangte tan in ti hlim na buat sai thin ani SYS executive member running trophy chess tournaments of fel ani Longkai District Chess Association buat saya tungkarnya lai ni changa LADC hola kheltran EMSYS Department LADC running trophy chess tournament chuzir tomni khan of fel ani Karna hun buat saya kuliah putih mengai Zohana Sports and News Services Officer LADC chuan in film chi rang rang zinga chess tu meeting ngai san le ngai hlut ala ni zel tur thu soin chess til lu thiang him tak ne na khela ni thina wangin players te point lu thiang nim tak ne na in elna atma son thin chu fakomati thu soya tun ma le tun hun ngai tuin chess player te man son em ti hi kan ngai tu fo tur ani tin ma son tum na nei players te Mizoram chung chong ne lovin national thanga khel thei tur ron pu ani nga chuan tum na chuan ma son na ko nga chak takin a hroi thei do na te te ru pu theu tura adu thu kal khom te ma soi ani Chess tournament karning kong puya fro chuma vice president LDC chuna kai shwaya Ricky Lairam dina chief arbiter chuan tournament nei chunga thilpoi motel result pona le lom sem na huna manga euni pustiran mangi ki secretary LDC chun lom tu soi na huna khar ani SYS executive member running chess tournament vai som nile pathum na hian Mizoram district pali train players som thum le pali an fuan khoma apong puya lal biak moi far kon champhai district chu pakhat na nin trophy certificate le paisa fai cheng sing ni adonga panina FLL ni thang long klai district certificate le paisa fai cheng sing khat adonga pathum na result ACL tan chua ti pass ya district certificate le paisa fai cheng sang sare adonga tin top 20 lang ten lo man paisa fai cheng zanga che andong bok ani A&M School Longklai Interaging Committee chut khom nei ani zirtomni khan A&M School Longklai Interaging Committee chu A&M School Principal room an thu khom ya chut khom PC ro thang pui principal A&M School chun kai shwain chut khom nei na chan le tul dang te soi zaw na ya faculty atangin Interaging Committee nung bera thurel te report ngai thla ka ne ya euna yan Mizoram liani warden hena train hostel report ngai thla ka ne ya senior le first year zero le first year zero chung ko ai o atangin te soi ngai thla ka ne bok ya chut khom ayan zirlai te atangin ranking om lo thu ngai thla ka ne ya anti ranking committee members te chuan AM school le hostel in inkol chung chang ranking thlenga om lo thu le report thelu om lo thu an soi ani A&M School Anti-Ranking Committee here Civil Administration Police Department IO Local Media IO le youth activities IO mi pakhat theu ba ka first year le second year zirlai le first year zirlai chung te chang mi pakhat ba ka hostel warden te chu members an ne A&M School kum sang hele som pastor khan din ni school le hostel in real bona chung chang a hian ranking thlenga om le om lo ngai tu turin supreme court chuan Anti-Ranking Committee din tu le members a ro tur te chung chang a order te chua ka hemi chung chang ai tu Anti-Ranking Committee hi din ni chut ko mi nei thin ani Longklai district chunga jal sakti abiyan kes the rain moi malak na clear ho ani Longklai district chunga jal sakti abiyan kes the rain malak na tu enfia tur local central nodal officer tene Longklai district conference hall ani lai ni khan chut khom buat sai ani ya district chunga JSM malak na clear ho ani ya chut ko Longklai borsa pu mo Srivastava chuang kai shwain central nodal officer te lom na thu soya CNO Ministry of Minority Affairs director P Moina Benazir chuan Longklai district chunga JSM malak na hotlin na te mun nge ya en tu le malak na kalpui zel na na thilpoi mote zir chiang tur local an ni thu soya CNO pakhat zo Central Water and Forest Research Station na scientist si pu MSR naidu puin JSM malak na en fiel zir chiang na ta thilpoi mo sang sang te asoi bok ani euna yan district rural development office project director P Marilyn Rose khum thangi chuan Amrit Sarovar noya tuina hum halle ro tui khol kongan malak na le JSN noya an malak na tang pui alem ne na enteri na soifia Public Health Engineering Department Longklai Wasan Division na Subdivisional Officer Engineer L Sangro mo na JSN noya malak na sang sang alem ne tar langin na soifia bok ani district chunga JSN malak na din mun soi ho zui ani bok hemino yan CNO te hi RD Department le PhD official te chuan Longklai district chunga JSM malak na sang sang te huna an tlo puya malak na huna tlo hi ninga ni khan chun zom ani a Longklai district chunga JSM malak nan enzo CNO te hian CR district an tlo chun zom ani Longklai veng pui SWC a helmela buat sai ani Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department noya National Health Mission NHM in State chunga Ayushman Bharat Health and Wellness Center AB HWC tina health mela sel na kut pui bo sai tura ro manangen ni lai ni han Longklai veng pui
Health and Wellness Center huam chunga mi te tan Don Bosco School long tlai health mela buat sai ani he health mela hian na che sang sang in entir na te zu le huam kai noi rilsel na taksa sel na le thiang lim na le in chung cha le nun dan sel chung cha in zirtin na le counseling te India khole tuitin in sel na kai noi ID shan unique health ID an nei turata na Ayushman Bharat health account health ID CM le AB PMJY Golden Card siam te kalpuyania in internal adam doi te thona pek chuanin meza somsari in he health mela in internal service dang hi an chim ani longkai district chunga yan health and wellness center somni pakhat omin heng health and wellness center sang te hian ata tolen mani rem chanda nin health mela hian bo sai chhozel don ani longkai ko pui chunga fine en na thoka na nei zo ani Mizoram Cleanliness Competition sangni somni panila so survection sangni le somni pathum India ram ko pui fine el na den chana UDNPA department longtlai ko pui chunga fine in el na ending na vai khat na April tang October sangni le somni panni ne ya category sang te thatu din mun chu zero tomne khan district project officer UDNPA department longtlai district chuan ate chuaka heng te category sang te thatu din mun ani veng fine el na pakhatna AUC panhina electric veng le pathumna chan mari hospital fiber district hospital longtlai zerna in fiber Bethel Middle School higher education institution fiber A&M school longtlai sarkar pisa fiber environment forest and climate change DCF wildlife restaurant fiber MB restaurant chan mari hotel fiber sugar and spice bazaar veng longtlai tenni endigna atan hian October sang ne le somni pahnia kham category sang parameter sem chuan in chumi mila endignei kalpui ania fine elna endigna scan round ni December sang ne le somni pahnia thatir le third round ni January sang ne le somni pathum tha te nei le tur ania ma khozel ni dona lo mani Republic Day sang ne le somni pathuma sem tur ani ang anti human trafficking chungchang training nei ani Ningani khan SP office longtlai State Commission for Women le longtlai Police Department te tang ko bua sain anti human trafficking chungchanga training nei ani training hi pusil rot kima MPS sonal SP longtlai chuan hun kai ruain training boss sai chan tlang puye soya resource person silal laldin tharin hialum advocate district court longtlai kal khom te zirtir na pe ani he training a hian LWA general headquarters longtlai one stop center DCPU oile longtlai veng pule police department atang ten mi thanem tak antel ani medical reports district hospital longtlai district hospital atung kar chung khan OPD in team zong mi zan hile somma paruk ania dawlo admit somma panga omin heng singa pasar hinau pangania now sen pali en kollai nombo tung kar chung khan emergency district hospital pan tu mi za som nian ani laboratory ate sang te za zalile somma ultrasound te za mi som thum pathum le x-ray te za mi som li panga anombo tung kar chung khan district hospital ana pia som pasari omin mithi pakhat an nei ani LCMC and hospital atung kar chung khan OPD in tir zong mi zan hi som thum pasari an nia damlo admit som li pariat omin heng singa som panga hinau pangan nia casual te ke som sari pakhat na yin tung kar chung khan emergency hospital pan tu mi som panga anombo laboratory ate sang te za zaruk som sari le pathum ultrasound en za mi som luk paruk omin x-ray te za mi som luk pathum le ECG en za mi som pathum an oma ha intimi somnga le patni omin mi pakhatin physiotherapy atebo tungkar chungin LCMC and hospital operation chung song pali nei ni in zaipui chunga le zaite naw chung kwa nei ania mi paruk hena vaccine pe kan nei bok naw piang pathum omin chanchin bo sei lai thengin kabin ruak pakhat an nei mek ani POL reports Mizofet filling station na petrol MS liter ka che som ko pasari la pe som riat parung nein tungkar chung liter sing ka sang ne lo thengin freezer pek chua ani petrol XP liter ka che za pali le pe som li panga nein tungkar chung lo theng tharo om lova freezer pek chua mek ani diesel HSD liter ka che som riat pali le pe su pakwa nein tungkar chung liter sing sari la sang ne lo theng tharo ma liter sing thum le sang lo theng thar tur nein freezer pek chua ani Mavula filling station na petrol MS liter ka che som ko pasari le pe som riat panga ania liter sanga lo theng tharin liter sang thum som sari le pariat shal chua nin freezer pek chua ani diesel HSD liter ka che som riat pali le pe som pakhat nin tungkar chung liter sing ni lo theng thara liter sing ni sang ni sari le som ruk panga shal chua nin freezer pek chua ani LPG report MS Kumage agency tungkar chungin MS Kumage agency irong bona gas bur sang ni zathum le som li lo thengin commercial gas bur som ni le pali lo theng tharo ombo
จันจินบัวใส่ลายเท่งจันมาได้เพ่งไอ้รองบอลนักเกียร์ซิสเต็มเมกนี้เราเท่งเลยตัวเราไปใส่ก้าวสิลเพ่งอ่ะเสมตัวอันนี้ยังตุนดินหุ่นไอ้รองบอลนักเกียร์สิบุกกับเชียงสังกับสันหิเลสอมปังอันนี้ยังคอมมาร์เซียลเกียร์สิบุกกับเชียงสังหินสลีเลสอมทุมอันนี้ขณะที่ส่งขตุงการช่วงหลังจากที่สิ่งที่เรื่องหลังสาวสวรรค์อันที่เราเทตเจ้าอันนี้